Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sanemangkin kecunduk malih sareng Bapak Gede Edi Subawa sane pacang ngaturin pepelajaran basa Bali ring rahine mangkin. Pengabdian Bapak sarengin pepelajaran puniki kantos puput nggih mangde alit-alit meresidayang ngeresep napi daging pepelajaran ring rahine mangkin. Inggih sane mangkin pacang kawitin Bapak. Nah, alit-alit sinareng sami niki Bapak ngunggahang nggih mekudang-kudang gegambaran nggih. Menawi teu alit-alit sampun uning gambar napi manten sane wenten ring video puniki. Nah niki gambar napi alit-alit nggih. Nah pastikeun niki gambar lontar. Niki gambar napi gambar dulang nggih miwah sane lianan. Malih jebos Bapak pacang nelatarang indik mekesami gambar puniki. Nggih, manut gambar sane sampun Bapak unggahang niki, mungkin materi pepelajaran inggih punika nyurat lontar nggih. Materi pepelajaran rene mangkin inggih punika nyurat lontar. Inggih mangkin sedurung lantur mungguing wenton tetujon pepelajaran irage nggih utawi tujuan pembelajaran. Saneka pertama wenten punika napi punika nyurat lontar. Yening ring bahasa Indonesia apa itu menulis lontar? Saneka kaping kalih napi manten piranti nyurat lontar utawi apa saja sarana menulis lontar. Saneka kaping 3 sapunapi tata cara nyurat lontar utawi bagaimana tata cara menulis lontar. Inggih mangkin lanturang ring tetujon saneka pertama inggih punika napi punika nyurat lontar. Nah niki alit-alit nggih ngiring sareng sami jingaken nyurat lontar puniki inggih punika parikrama sejroning basa indik nyurat aksara Bali ring sarana sane merupa daun lontar. Nah mungkin Pak Edi translate nih mangde alit-alit sayan tinglas utawi ngeresep. Nggih, kegiatan berbahasa tentang menulis aksara Bali di dalam sarana yang berupa daun lontar. Nah niki artosnya nggih ining ring bahasa Indonesia. Mungkin manut penglimbak abjagat nyurat lontar kantun kemargiang oleh para krama Bali kantos mangkin. Nah berdasarkan zamannya nggih mungkin sampun kesenguh zaman globalisasi. Menulis lontar ini masih dijalankan atau dilaksanakan nggih oleh masyarakat Bali sampai dengan sekarang. Nggih imbeunyane utawi contoh nyata mangkin kantun wenten akeh wimbekare utawi lomba nyurat lontar nggih. Umpami ring pesta kesenian Bali, umpami ring porsenijar, umpami ring bulan bahasa Bali wenten sane ngemariang wimbekare nyurat lontar nggih. Kenten taler umpami ring ulang tahun kampus nggih umpami ring Unun, ring Undiksa, stah empu kuturan, STKIP miwah sanelianan kantun punika ngemargiang wimbekare nyurat lontar. Dados nyane nyurat lontar puniki banget mewiguna nggih alit-alit nggih sangat bermanfaat. Ngiring alit-alit ngawit mangkin mangde wenten kayun melajahin ini sesuratan lontar nggih duaning niki pinake tetamian keluhuran utawi warisan leluhur.
Mangkin lanturang. Nah, tetujuan sane kaping kalih inggih punika napi manten piranti nyurat lontar utawi apa saja sarana menulis lontar. Nggih, sane ke pertama. Alit-alit niki napi wastani nggih. Ampunang niki nggih, yeneng niki pasti ke alit-alit uning nggih, niki canang. Nah, nanging niki. Niki sarana sane ke pertama nyurat lontar alit-alit. Nah, niki pengrupa nggih. Niki ke bawos pengrupa. Nah, mungkin pengrupa niki napi. Nah, niki pengrupa sarana sane pinih utama sane memuncuk laning tur keanggen nyurat ring lontar. Artinya sarana yang paling utama nggih memuncuk nike mempunyai ujung nggih, ujung yang tajam dan digunakan untuk menulis lontar. Nah, niki nggih. Niki muncukne niki sane keanggen nyurat lontar. Umpami yeneng irage nyurat aksara Bali ring buku wenten nike pensil sane keanggen nyurat lontar nggih. Mangkin yeneng ring lontar sane keanggen inggih punika pengrupa. Nah, sekali gambar niki nggih. Niki lontar, niki pengrupa sane keanggen nyurat aksara-aksara Bali ring lontar puniki nggih. Mangke lanturang sane kaping kalih. Nah, niki alit-alit niki pasti ke baos lontar nggih. Nah, niki pada sekali puniki nggih lontar. Niki lontar kosong. Niki lontar sane sampun kesuratin untuk aksara Bali. Nah, mungkin lontar puniki taler piranti sane pini utama sane keanggen ngenahang aksara. Artinya alat yang sangat utama nggih yang digunakan untuk menempatkan aksara. Inggian aksara Bali. Nggih, yeneng irage nyurat aksara nganggen pensil. Nah, piranti sane keanggen ngenahang aksara pasti ke buku nggih alit-alit. Mangkin yeneng nganggen pengrupa pasti ke piranti sane keanggen ngenahang aksara wenten puniki lontar nggih. Sekali puniki aksara Bali puniki kesurat ring lontar. Enten kewigunan utawi atos lontar punika. Mangke lanturan. Nah, niki alit-alit nggih. Napi niki paiketan dulang sareng nyurat lontar. Noite alit-alit uning dulang punika keanggen serana mekarya Banten nggih. Nanging ring nyurat lontar taler nganggen dulang. Nggih, nah mangkin dulang niki napi. Nah, niki nggih piranti sane keanggen tatakan ke pertama ritatkala nyurat lontar nggih. Niki ampura salah ketik niki nyurat lontar. Yeneng irage nyurat aksara Bali ring buku tatakan punika nganggen meja nggih. Mangkin yeneng irage nyurat aksara Bali ring lontar tatakan punika nganggen dulang nggih. Dulang puniki pinaku meja nggih padah kewigunanyane. Mangkin lanturang. Nah, niki napi niki alit-alit. Nah, niki napi ke galeng inggih boya nggih. Yeneng ring nyurat lontar niki ke baos lungke-lungke nggih. Lungke-lungke niki utawi galeng cerik nggih. Nah, mangkin lungke-lungke puniki piranti sane keanggen tatakan tangan ritatkala nyurat lontar. Ampura niki uang taler nggih. Tatakan tangan punika artinya alas untuk tangan nggih. Waning yeneng nenten nganggen lungke-lungke pasti ke alit-alit tangannya ini sakit nggih. Mungkin yeneng nenten sakit punika dados nganggen lungke-lungke nggih. Lungke-lungke puniki kegenahang ring dhuwur dulang. Bau alit-alit nyurat lontar nggih mangga tangannya ini nenten sakit. Kewigunan lungke-lungke puniki. Mungkin lanturang alit-alit. Nah, niki lontar nggih. Sampun iwau niki dulang. Nah, mangkin niki nggih. Napi niki alit-alit
wenten sani uning nggih niki kebaos sumpe nggih sumpe puniki napi. Nah niki piranti sani keanggen negul lontar utawi sarana atau alat yang digunakan untuk negul punika mengikat lontar. Napi mawina nganggen sumpe ritat kala alit-alit nyurat aksara Bali ring lontar mangde lontar puniki nenten kebos mobrarakan nggih. Oke. Mangde dados siki anda punika dados nganggen sumpe mangde tekek niki nggih mangde dangan alit-alit nyurat lontar utawi gampang. Nah mungkin Bapak wenten catatan niki nggih. Yeneng nenten wenten sumpe dados kegentusin nganggen karet lan klip buku. Nah niki nggih nganggen karet dados nganggen klip buku dados nggih. Duaning sumpe puniki mewah ngarianin nggih utawi sulit membuat. Ini nganggen karet, nah niki taler nggih kanan kiri nganggen karet. Ini nganggen klip buku kanan kiri nganggen klip buku nggih mangde seimbang. Nah mungkin alit-alit antorang nggih. Nah niki napi alit-alit. Inggih patut nggih. Ini ring bahasa Indonesia niki kebaos napi nggih. Tinggih puniki napi. Nah kemiri nggih niki kebaos kemiri. Ini ring bahasa Bali tingkih. Nah makin Pak Edi. Napi nih ke paiketan tingkih sareng nyurat lontar. Paiketannya nih tingkih puniki piranti sani keanggen nyendekang aksara rikale sampun kewarnain. Nih artinya alat niki digunakan untuk memperjelas aksara Bali nih ketika kita sudah selesai mewarnai nggih. Nah, tingkih puniki niki tingkih sane durung ketunu nggih. Nah, mungkin mangde alit-alit presiden nyendekang aksara utawi memperjelas aksara Bali ring lontar niki tingkih niki mangde ketunu dumun nggih. Mangde mewarna sekadi puniki nggih, mewarna selam usan punika wau tulisan aksara Bali punika kegosok utawi diwarnai nggih mangde tinglas kali puniki nggih. Malih bos Bapak Edi telah tarang ini tata cara nyanyi. Pasti ke alit-alit ngerti utawi ngeresep nggih. Mungkin lanturan nah niki alit-alit wenten piranti tambahan nggih utawi alat-alat tambahan nggih. Nah niki kewastanin pensil utawi potlot, niki penggaris, niki kapas nggih. Makin niki umpami Pak Edi icen imbe nggih. Niki lontar alit-alit. Nah niki lontar. Yeneng sedurung alit-alit nyurat mangde kedagingin margin dumun nggih utawi garis pinggir. Mangde perside sesuratannya nih jag-jag nggih mangde nenten bengkat-bengkot sekadi berjalan lipi nggih. Nah niki bolong niki dagingin margin, niki bolong dagingin kanan kiri margin, niki bolong dagingin margin. Nah margin puniki utawi garis puniki yeneng lontarnya nih 30 cm dados ngangin margin ukuran 1,5 cm nggih. Nah niki 1,5, niki 1,5, niki 1,5, niki 1,5 nggih. Yeneng lontarnya nih ukuran selai utawi 25 dados niki 1, niki 1, niki 1, niki 1 nggih. Nah garis puniki pasti ke niki pensil angin nggih. Nah mangde beneng angin penggaris. Nah kapas niki napi kegunanya nih niki seusan irage ngewarnain angin tinggi wau kegosok nggih. Gosok mangde preside bersih. Nggih alit-alit sampunang sumanang saya utawi khawatir nggih. Pensil puniki rikale sampun kedagingin kemiri utawi tingkih medunu iwau rikale kegosok ngangin kapas pasti ke ilang niki nggih. Niki ilang nggih. Nah niki ini piranti tambahan. Mungkin lanturang Pak Edi
Tetujuan pepelajaran sane kaping 3 inggih punika sapunapi tata cara nyurat lontar. Nah niki sane banget penting nih. Bagaimana cara kita menulis lontar. Sane ke pertama alit urat yang dumun posisi melinggih nih utawi tata cara kita duduk mangde nenten iwang. Nah niki pinake imbe nggih utawi contoh niki wenten Bapak Wayan Koster nggih pinake Gubernur Bali. Nah alit-alit niki yening sane lanang posisi melinggih puniki sila sana nggih. Nah sekali Bapak Wayan Koster bersila niki nggih sampun patut niki. Usan punika sane istri bajer sana utawi metimpuh. Nah sekali Ibu Koster niki nggih niki metimpuh sawitranane taler metimpuh. Nah niki sane patut nggih alit-alit ini posisi melinggih. Mangkin lanturang sane kaping kalih tata cara ngamel pengrupa utawi tata cara memegang pengrupa sapunapi sane becik nggih. Nah niki tata caranya nih nah niki sekali gambar nggih. Taler Pak Edi sampun babang ini niki wenten catatan nggih. Sane ke pertama jempol dumun. Nah jempol sane kiwa nggih utawi jempol yang kanan. Ring sisi kiwa. Nah sisi kiwa niki berarti di sisi kiri nggih. Nah di sisi kiri niki nggih. Nah itu gambarnya membanding niki yening alit-alit sekadi ngamal pulpen pasti jempol niki ring sisi kiwa utawi sebelah kiri. Mungkin telunjuk niki telunjuk nggih. Nah telunjuk puniki ring dhuwur lan tengah. Nah niki ring dhuwur lan tengah pengrupa nggih. Mungkin jari tengah. Nah jari tengah niki nggih, jari tengah ring sisi tengen utawi sebelah kanan pengrupa nggih. Terus nyani ngamal punika ngangen 3 nggih. Jempol ring sisi kiwa, telunjuk ring dhuwur lan tengah, jari tengah ring sisi tengen. Sekadi gambar puniki nggih. Mungkin lanturang alit-alit sane kaping 3 tata cara ngamel lontar utawi tata cara memegang lontar nggih. Nah makin sekali puniki tata cara nggih. Nah niki Pak Edi sampun dagingin catatan nggih. Urat yang catatan puniki utawi perhatikan nglantur cingakin gambar nggih. Catatan puniki kejepit nganggen kalih jari tangan sani kiwa nggih. Nah 2 jari tangan yang kiri nggih. Nah telunjuk ring dhuwur lontar sekali puniki niki telunjuk ring dhuwur lontar lan jari tengah ring sor lontar utawi dibeten nggih. Nah niki tata cara ngamol lontar utawi tata cara memegang lontar. Mangga kejepit nganggen telunjuk tangan kiri lan jari tengah tangan kiri nggih mangga kejepit dumun. Mungkin lanturang sane kaping 4 ini tata cara nyurat. Nah mungkin alit-alit karena niki panjang utawi lantang nggih. Mungkin pirengang lan resepang penadaren saking Bapak nggih. Tata cara nyurat sane ke pertama alit-alit mangde becikang demun ngamal pengrupa nggih sekadi napi sane sampun Pak Edi telah tarang iwau. Sane kaping kalih alit-alit becikang taler ngamal pengrupa sekadi sane sampun Pak Edi telah tarangi wau. Sane kaping 3 becikang melinggih nggih sekadi sane sampun Pak Edi telah tarangi wau. Nah mungkin tata cara nyurat puniki sane ka pertama kekawitin saking lontar sane sebelah kiri nggih, pojok kiri atas nggih. Nah niki imbenya nggih. Nah niki tata cara ngawit deriki dumun alit-alit nyurat nggih. Nah ngawit deriki sane ka pertama yening nyurat lontar punika mangde kekawitin dumun antuk se nggih utawi mantra. Sekali puniki Om awi genam mastu nama sidem. Nah nggih niki wenten Panti Agung niki nggih kapit antuk Panti Agung.
Usan punika wau alit-alit murde nggih, murde utawi judul satwa, judul wacana utawi sanelianan. Usan punika wau kelanturang antuk paragraf sani kapertama. Dados nyani nyurat nyani ngawit riki dumun, usan riki puput wau kelanturang riki, usan riki puput sampunang riki nggih. Nah nike iwang. Riki puput mungkin mewali malih ring sebelah kiri. Seret kantos riki puput lanturang malih riki miwah selantur nyani nggih. Nike tata cara nyurat. Nah mungkin tambahan nggih. Nah niki wonten jempol kiri. Napi nike kewigunan jempol kiri rikala nyurat. Jempol kiri puniki pinah ke motor nggih. Niki sani nyokong utawi mendorong pangrupa rikala nyurat nggih. Mangde tegap utawi dangan nggih. Enten tata cara nyurat lontar. Mungkin lanturang Bapak tata cara nyelemin utawi mewarnai nggih. Nah mungkin pirengang taler. Tata cara nyelemin utawi mewarnai piranti nyani sekadi sani sampun Bapak Edi iwau uning ayang inggih. Piranti inggih punika kemiri utawi tingkih sane metunu. Nah sekadi puniki nggih alit-alit mangde satu kenten nggih, satu jalan nggih sampunang bolak-balik. Nah nike iwang mangde lontar punika nenten cacat nggih. Nah niki ngawit kiri dumun, kiri atas, terus ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kantos mekesami sesuratan ring aksara Bali punika ring lontar sami keni tingkih sane sampun kedunu nggih. Nah risampuni sami sampun kewarnain wau punika kerasikin utawi dibersihkan dengan kapas utawi dados nganggen tisu nggih. Nah niki kapas dados, tisu dados. Nah usan punika mangde alit-alit cingakin dumun nenten-nenten lontar sane kotor utawi nenten nggih. Nah resikin dumun kesami mangde preside pekarian nyurat lontar preside becik utawi puput nggih. Nah mungkin alit-alit wenten sane metaken kantos deriki indik pepelajaran nyurat lontar yening wenten dados ring lintang komentar nggih. Dados ring lintang komentar uning ayang utawi bah-bahang pitaken nyane pastike Bapak cawis nggih. Nggih alit-alit yening alit-alit meled utawi kayun uningin tata cara nyurat lontar sane jangkep nggih utawi sane lengkap preside alit-alit cingaken utawi rerah ring YouTube. Nah niki Pak Edi sampun dagingin nggih utawi niki wenten link YouTube sane dados adik-adik utawi alit-alit angin referensi nggih. Mangga melajah lontar alit-alit presiden becik. Mungkin alit-alit pepelajaran bahasa Bali kantos iriki dumun duaning galah sampun puput nggih. Ketiga tetujuan punika sampun puput Pak Edi telatarang. Menawi teu Pak Edi wenten kekirangan sejuruning nuntun adik-adik ring pepelajaran reina mangkin Bapak nunas gengrene pengampura. Nggih maka wasaning atur Bapak puputang antuk parame santi. Om santi 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 om. Bahasa Bali ajek